Id-diskors li għamel il-Prim Ministru ta' Malta Robert Abela fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda ftit tal-jiem ilu intlaqa tajjeb ferm minħabba li wassal messaġġ realistiku li jirrifletti r-rilevanza tal-politika internazzjonali li hija taħaddan pajjiżna. Dwar dan id-diskors ħadna r-reazzjoni tal-professur fl-istudji diplomatiċi Stephen Kallejja. Il-professur Kallejja innota li dan id-diskors ikkomunika l-viżjoni ta' pajjiżna ftit qabel ma jsir membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, diskors li jenfasizza li l-paċi tista' tkun katalissa biex iġib il-prosperità. Peace builds, it restores, it strengthens. Without peace, without security, and without stability, we will never be able to focus on the more important challenges which we face to bring about growth, equality, and prosperity. This is what Malta and its people stand for. Dwar dan Kallejja kummenta hekk. U l-Prim Ministru Malti kien ċarissimu li ejja ħanfasslu toroq ta' paċi, toroq ta' diplomazija, toroq ta' prosperità, għax inti mhux billi ikun hemm retorika, u dak li ħadd gost kien hemm ħafna sustanza. It-triq tal-paċi trid tfassala b'ċertu pjan illi jkun hemm prosperità. Prosperità kif? Li toħloq l-impjiegi. Il-professur Kallejja li għallem fl-Akkademja Mediterranja tal-Istudji Diplomatiċi fl-Università ta' Malta innota wkoll ir-referenzi li għamel il-Prim Ministru għas-sitwazzjoni politika fil-Mediterran. U rimarka kif b'dak li qal il-Prim Ministru qiegħed ikun sensittiv għal poplu ġar tagħna li għadu qed jesperjenza instabilità politika. Wieħed mill-aktar punti relevanti kien ir-referenza għal Mediterran u f'dal-kontest tal-diskors tal-Prim Ministru kemm huwa kruċjali li l-ġnus Magħquda tagħti widin għal dak li jixtiequ l-poplu Libjan. Fis-77 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar sfidi tal-futur li lin mill-gwerra fl-Ukrajna. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru rrimarka li d-dinja trid taħdem biex titrasforma l-ekonomiji tagħha f'ekonomija diġitali u li jirrispettaw aktar l-ambjent mingħajr telf ta' żmien. B'hekk nindirizzaw it-tibdil fil-klima filwaqt li nkunu preparati għall-futur. Dwar dan, il-professur Kallejja faħħar il-pożizzjoni tal-Prim Ministru li jinħolqu l-opportunitajiet mill-isfidi. Semma l-isfida kbira li għandna tal-climate change, tal-ambjent, illi fl-aħħar mill-aħħar trid jew ma tridx ejja nifukaw fuq il-gwerer imma mhux at the expense li nifukaw ukoll u toħloq l-impjiegi. Semma il-green economy li wkoll hawn Malta nixtiequ nieħdu sehem fiha. Fil-kuntest ta' dan kollu, il-Prim Ministru semma priorità oħra ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, l-ambjent u li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. Hawn tkellem favur politika li tnaqqas l-emissjonijiet. Together, we must keep the 1.5 degrees target alive. Ensure that nobody is left behind and continue working towards building decarbonized nations and societies. As my country is proudly about to embark on its 2-year term on the UN Security Council, we intend to do our utmost to continue to keep climate change on the international peace and security agenda.